Na kajing don ya kajing temu ban ya kajing sumar ke batikana syakit nong syong snong arngot ki doktor ki bana kejelai bakentop ya doktor B Langstang ubala pendap ya kajing pulih hakakir dan Bachelor of Neuropathy but Uric Science BNYS bat ke Dr. Jacqueline Karbuli kabala pendap ya kajing pulih hakakir dan Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery BAMS hakapratare glober arja arpusan kila plipat ba ya kajaka ajing sumar kabala tip kum ke ompo liu wellness hagari kana kabadan Persya ke Veterinary Hospital Shillong. Lawan ban plipat ba ikani ke jaka sumar daw ba AL Hek Menteri ke Sarkar MDA2 haringkat ke jingadon lang BDR Tiwari Joint Secretary ke Sarkar Jella nalor kiwai-kiwai. Hakajing kran bat Dr. B Langstang bat ke Dr. Jacqueline kila penpau bagajing temu ban pli ya kani ke jaka ajing sumar ke long ban ai kajing sumar ke bana du tenrai om tang ke bana lor. Nalor kata, kila pentep ru bana kene jaka ajing sumar ki pat ba kila ban pha sumar ya ki babon ki jat jing sitam bakentop na do ka jing pang stroke ka jing sitam pang sengkai nalor kiwei. So this is my privilege and honor to inaugurate this Ompoli Wellness Center for the benefit for the people of this state. Congratulations to the Dr. Langstang and the family and everyone who are the rights of this center. Congratulations. Very lovely and very predictable. Beli baru mau bayar page ya kena channel mangadi i doktor by Lut Wan Milang Stang bat ngaladap pulih ya ka BNYS kata kedai ke Bachelor of Naturopathy and Uric Science bat i doktor Jongi i doktor Jacqueline i baladap ya ka BAMS bat ngila snai ya kena ke wellness center daka badan jengmut ban ai jeng suma bikin nong snong ba kan long integrated ban long ai kata kajing sumar kebalong kuy naktakadaw ke kerteng jong kada wellness sentar jong ngiru ngil ai kerteng Ompoli wellness ba kajing mut hang ta ba kajing ai sumar hang ne kade banlong ke ba kuy kade bande nakarut ban sumar lagi karut kos umdai ban sumar superficially takadaw ke kerteng ru ngil ajit ban ai ke Ompoli wellness kenam kajing sumar kalong ba kuy bat kebalong integrated te hangne ngi ai jing sumar ya bonjat ki jat jing pang khamtam begitu ki bapang sukai ki bapang dan ki bapang frozen shoulder ki badon back pain nang ta pade kumta ter khamtam ki ki jing pang ki ba related ye ki gut related disorder kalong no ka jing sumar kan long integrated ngi shim ka jing sumar ka ba khamba e ngi analyze ke treatment ke bengi deban ai nong pang
ngishim kendiat na badai ki ai treatment bangi select na naturopathy kendiat na ka ayurveda kendiat kumtu ba ki exercise ru kamtam ki exercise hangne but panchakarma ru ni le hangne kene ka jing seng jongi kene ka wellness center nga penpau ru ka jing snokmen nga kendiat ngayo ka jing rap na government kamtam na ka prime kala rap yang dengan yuk sengi kene ai ku blai government bakala rap yang ai kene kamtam ye kiba don hakatu ka prime Meghalaya but ye kene government ru bakala snai kene kum kene ka polisi ba kan ai kata ka kabui ki nong song snong kumno bakin sedang ban seng ki kam lajong ban yang ti lajong but kene ke polisi ba government ka ai ngasno ba sibon ka yarap Kubaya Pibaro, Tingjanga Kadai Dr. Jacqueline Karbuli, nga pas na po Chennai, nga pas ikanika BMS Bachelor of Ayurvedic Medical and Surgery. Di kembal fila yo semua ngira ya beli ikanika Empoli Wellness Center and Integrated Holistic Wellness Center. Hang ni ngisu malu de kijat jimpang baro kamtami ko osteoarthritis, osteoporosis, stroke patients, sciatica, but baro ki jimpang. Di kembal fila atip hang ni dalam kajang ke treatment kumki yoga and naturopathy acupuncture and panchakarma haka panchakarma kembal fila atip ni dan hadu 5 types of treatment dia haka panchakarma bun sien ni hapan check ki patients mo guide according to the treatment ngimla ban direct ban jom shaka treatment mo like first of all ni hapan start with the small basic Te kinu kiba kumba fila yos ngomane bangila batay kinu kiba dane ka jimpang sub hakilaban man hakane ka Empoli Wellness Center jongi namar hang ne kalong integrated namar badawan ki briu balong bapang to ni ai bat ka dawai nang ta pedi ni ai bat ka jing sumaru ka jing sumar kalong kumto don ki bapang singkai kamtam kitu ki badon saitika te hang ne ka saitika dengi ai de ka treatment ka bangi ai hang ne acupuncture ka yarabha te kene ke jing ai jongi ka acupuncture bat nang tapa de ngi penhikai kumno bakin le exercise kumno bakin le yoga kumno ki asana bakin le kenang ba kan yarap ban dunai ta ke jingpang tiki we jingpang ru kum ta ki badon stroke ni ai yang ngi le panchakarma kum ka shirodhara kenang ba ke yarap ka jinguna jong stroke te nang to padingi ai ru bat kadawai te kalong integrated bangi ai bat kadawai ber ngi kami ru hangne te ye mentangi don arngut di doktor iwe badat jongga ayurveda iwe badat BMS iwe badat BMS badat naturopathy yang yoga te ngilak pelan ban ru bahkan long integrated ngin pelan ban ru jongki alopathy ru kiwala ada spesialis kenapa kare kibri nong song ki kamsuk ban ya wat no ya sumar Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya